Jóvenes dominicos, siempre arriba. Llaqta masiykuna, wayqipanaykuna, allillachu, walallachu, kusillachu, imaynayan tarikunkichis. Nuqapas kunanqa ancha kusikuywanmi kashani imanaptinchus, qayna punchaymi wayqikuna panaykuna yachasqakichispis hina, munayta raymicharqanchis kay Navidad nisqata. Diosninchis taytanchis kunanqa kashan sunqunchispi, kunanqa kashan kawsayninchispi, kunanqa kashan ayllunchis ukupi wayqipanaykuna. Ichaqa kunanpas kashallanchista huk hatunkaray raymichay punchaypiya. Kunan punchaymi kay Santa Madre Iglesia hinallataq kay liturgia de la palabra churarimanchis, ashwanpas nuqanchispas munaytaraq yacharinanchispaq kay Sagrada Familia nisqamanta. Chaymi kay lectura nisqakunapi ashwan taririnchis chay Sagrada Familia nisqamanta yachayta. Chayna kaqtinmi kay primera lectura nisqapi churarimanchis Santa Madre Iglesia ashwanpas hawachiwanchis kay el libro de Eclesiástico nisqamanta más tarinanchispa, que hay capítulo 3, versículo 2 al 6, chaypiya nishawanchis ahnata hina rima payawanchis. Llapa waynakunapas, llapa sipaskunapas, ashwanpas mamankutapas, taytankutapas anchatan munakunanku, hawarinanku nispataqa niwanchisqa. Manan unquraptinpas, manan llaqtaña kaqtinpas saqiyunankuchu, ashwanpas tukuy munakuywanmi paykunataqa uywarinanku, hawarinanku nispan rimariwanchis kay Santa Qelqapi. Hinallataq apóstol Pablo nisqapas wayqipanaykuna nillawanchista kay Colosenses nisqa mayt'ukunaman qillqasqanpi nishawanchis ahnata. Qankunaqa kawsarichis ashwanpas Diospaq wawan hina, Diosmantapas hamuwaqchis hina. Ima huchapiña kashanki chaypas pampachanakuychis, ashwanpas qankunaq sunqukispiqa kawsachun ancha munanakuy nispataqa niwanchis nispataqa yuyarillawanchis apóstol San Pablo pisqa wayqipanaykuna. Chaymantapas kay Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo del 41 al 52, chaypipas munayta qawarillanchista imaynas mamanchis María, hinallataq San José, hinallataq Jesuspas waynachayaq kashaspa risqanku karan Jerusalén llaqtaman chaykunata. Ichaqa kunanqa tapuykusuya, imatataq yacharinchisman kay Santa Qelqakunamanta, imatataq yacharichiwanchisman nuqanchista kay raymichay Sagrada Familia chayri nispachanenchisman. Ashka yachaykunata wayqipanaykuna. Sagrada Familia mandaqa ashwan yacharinchis huk tukuy munakuy yachayta. Chaypiya nishawanchis qankunaq familiakis ukupipas, qankunaq ayllukis ukupipas, ashwanpas kanan manan ch'aqwaychu, manan maqanakuychu, ashwanpas kawsarinan ancha munanakuy nispaya nishawanchis. Imaynan mamanchis María, hinallataq San José, kawsarirqanku ancha munanakuywan, anchinataya nuqanchispas ayllunchis ukupi kawsarinanchis. Imanaqtinchu Diosninchis kashan sunqunchis ukupi, Diosninchis kashan kawsayninchis ukupi chayrayku wayqipanaykuna. Ichaqa yachasqakichis hina mayninpiqa kampunaya, kay familiakunapipas mayninpiqa kampunaya, waqay mayninpiqa kampunaya imimana ch'aqwayllapas, imimana sasachakuykunapas mana allin kaykunapas. Ichaqa manaya chaykunallapichu qhipakunanchis, ashwanpas puririnanchis ya ñawpaqman. Ashwanpas nuqanchis sunqunchispiqa kawsarinan, wasinchispipis kawsarinan ashwanpas ancha munanakuya. Chaykunalla ashwan llallinan kay imimana sasachakuykunatapas wayqipanaykuna. Kunanqa Diosninchis hamunta sunqunchis chayqa anchinata munanakuspa kawsarisunchis. Sichus qanpaq familiayki ukupi, sichus qanpaq aylluyki ukupi Dios kawsanqa chayqa ñawpaqllaman puña wayqi puririnki. Imanaqtinchus yachachiwanchis, imayna mamanchis María, hinallataq San José ñawpaqman puririrqanku, imanaqtin paykunaq ashwan chawpinpiya kasharan Jesús, paykunaq chawpinpiya ashwan kasharan Dios wawachawan tukuspa chayqa anchinaya wayqipanaykuna nuqanchisman hamunqa Diosninchis, nuqanchis familianchispi kanqa Diosninchis chayqa ñawpaqman purisunchis. Sichus mana Dios kanqachus chayqa familianchispi chayqa maqanakuspa ch'aqwaypi imimana millaykunapiya purisunchis. Chaykunatan mana nuqanchisqa iñiq runakunaqa hayk'aqpas qunqananchischu, amapuni wayqipanaykuna qunqarisunchu, ashwanpas anchataraq yacharisunchis kay Sagrada Familia nisqamantapas. Chayna katinqa qankunapaqya llapa llakichispaq kachun iñiq masiykuna, llaqta masiykuna huk hatunkaray marqarikuy napaykuy kay Predicación Dominicana en los Andes nisqa uhunmanta pacha. Wayqipanaykuna nuqawanqa huk kutin kamaña chaypiña imallatapas hayk'allatapas Diosnismanta, taytanismanta, waqmanta rima mullasunta. Tinkunanchis kamaña.